Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese abakunzi banjye bahora bumviriza ubutumwa shikirije. Yesu nabahezagire cyane. Ku izina banyita Pascasi. Nkaba nkunda Yesu. Yesu n'umugenzi wanjye, Yesu n'umukunzi wanjye. Haleluya. Ndashima Imana rero ko yandinze nkaba ngeze uyu munsi nkiri muzima. Mbese Imana ikandinda mwijoro bugacya mbese ndi muzima. Yarinze n'umuryango wanjye, izina ry'Uwiteka nishigwe hejuru. Kandi ndizera ko nawe Imana yakurinze. Imana yakurinze, yarinze n'umuryango wawe, nejo yarakurinze. Mbese harabo Imana yawimye umunsi wejo, ariko wewe washitseho n'uyu munsi washitseho. Yesu Kristo nahimbazwe, nahabwa icyubahiro. Nukuza dushima Uwiteka buri munsi, kuko iyo umuntu amaze umunsi umwe wonyene aba maze igihe kininiya, kuko hariho abantu batawumara. Mbese n'amasaha y'umuntu yamaze ari karahumeka umwuka w'abazima. Nukuza umuntu avuga ati ndagushima mwami. Imana ikiraturinda kino cyorezo, namwe kandi ikirabarinda kino cyorezo. Izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli nirishigwe hejuru. Haleluya. Ndafite ubutumwa buri igitabo ca kabiri c'abami. Turasoma ku murongo turasoma igice 20. Imirongo yo ntago ndi buyivuge, kuko ntimurambikwe. Haleluya. Reka dusenge. Uwiteka Mana nyakubahwa, twagushima ko uyu mwanya uduhaye. Mwami waturinze ntako utagize, habwa icyubahiro. Ndagushima ukuntu warinze abantu bawe bariko baranyumviriza. Data, ukaba wabarinze kino cyorezo, ukaba wabarinze n'ingwara zitandukanye. Data, twese habwa icyubahiro. Ndakweretse abantu bagwaye, ndakwinginze Uwiteka ugende ubakize. Data, hariho abariko baribaruka, bariko barabyara. Ndakwinginze Kristo mwana w'Imana ugende ubabyaze. Haleluya. Hariho abantu baboshwe n'amadayimoni. Ndakwinginze Kristo mwana w'Imana ugende ubagire neza, ubabohore. Data, nta yindi Mana iri hatari wowe. Ewe Kristo mwana w'Imana, dore reba barateze amaboko, bariko baragusaba. Hari abarozwe mwami, ndakwinginze ugende ubabohore mu izina ryawe Yesu Kristo. Hari abagwariye mu rugo, hari abagwariye hariho hose, hari abagwariye hanze. Data, ndakwinginze ugende ubakize. Ndakweretse Kristo n'abantu batagira aho baba, abantu badafite aho baba. Ndakwinginze Uwiteka Mana ya Isirayeli ugende ubagire neza, ubahereza aho baba. Oh haleluya. Ndakwinginze Kristo mwana w'Imana ubagire imbabazi. Dore mwami hariho abantu bariko barasamburirwa n'ingo. Mana, ndakwinginze ugende uzibubakire mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka ukuboko kwawe gukomeye kujye hejuru yabo. Uruwiteka niryo zina ryawe, nta yindi Mana iriho mu isi no mu ijuru. Oh Yesu Kristo, turagushimira kwibu dukoreye, tunagushimiye n'ibindi ugiye gukora. Oh urakoze Yesu, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Kristo mwana w'Imana, ndakweretse abantu bari kumviza buno butumwa. Ndagusabye Data imbabazi kugira ngo mwami ubahereze mbese kumenya icyo ushatse kuvuga. Uruwiteka niryo zina ryawe. Ndakwinginze Kristo urungike umwuka wera kugira ngo aze hano hantu. Data, oh haleluya, rino jambo riherekezwe n'umwuka wera kugira ngo agende asobanurira abantu bawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Ico nanse n'abadayimoni, ndanse abadayimoni, ndanse na Satani ubwiwe mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina ryawe Yesu Kristo. Ahubwo ndagusabye uburinzi bwa bukomeye ariho bugota, aribwo bugota hano hantu. Ndagusabye abamarayika b'ijuru bazi hano hantu kugira ngo bagote. Oh haleluya, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amena. Haleluya. Reka nsome. Muri iyo minsi Hezekiya aragwara, agera hafi yo gupfa. Nuko Yesaya mwene Amozi umuhanuzi
yinjiraho ari maze amubwira ati ibi nibyo Yehova avuze, nuhe amategeko urugo rwawe kuko wewe ubwawe ugiye koko gupfa utazobaho. Haleluya. Uyu ni Hezekiya. Hezekiya yari umuntu agwaye cyane. Hezekiya yari umuntu arembye cyane. Nurebe ukuntu Imana yakunze Hezekiya, yatumye umuhanuzi Yesaya, yaramutumye ngo agende kumenyesha ko atazakira, ngo agende kumubwira ko ahitegeka urugo rwiwe kuko atagiye gukira. Mwene data, dukwiye gukora ibikorwa bikora ku mutima w'Imana. Tukwiye gukora ibikorwa bikomeye cyane bituma Imana iza kutuburira. Aho ngaho Imana yaburiye Hezekiya kagiye gupfa katazakira. Aho ngaho icyiza kirimo nuko yamuburiye hagiye Imana yashaka Hezekiya ko yitunganya. Yashaka Hezekiya ko yitunganya kugira ngo mbese niyarangiza aje mu ijuru, Imana imwakire mu ijuru. Haleluya. Bene data, ni ikihe kintu ukora? Ni ikihe kintu ukora cyonezereza Imana ku buryo Imana izakwibuka no mu ntuzenyi zawe, mu ngorane zawe, ku buryo Imana izakwibuka igihe uzaba wagwaye, ku buryo Imana izarungika abahanuzi ngo baze bakuburire? Ni igiki ukora? Ni ikihe kintu ukora gikora ku mutima w'Uwiteka kugira ngo kuri wa musaza kwibuke, kugira ngo mu ngorane zawe akwibuke, kugira ngo mu marira yawe akwibuke? Ni igiki ukora? Nushaka ikintu ukora, nushaka ikintu ukora gikora ku mutima w'Imana, ikintu kizatuma Uwiteka ahaguruka ava ku ntebe yayo kugira ngo aze akugwanirire, ikintu kizatuma Uwiteka mbese anezerwa ngo aze agutabare. Ibikorwa nushaka ikintu cyakora ku mutima w'Uwiteka. Nushake ikintu wakora kugira ngo kinezereze Uwiteka. Hezekiya yaragwaye cyane, ntago yarazi ko igihe cye cyo gupfa kiriko kiragera, ntago yarazi ko atazakira. Buryo umuntu agwaye ntabazi kazakira cyangwa kazapfa. Ariko Uwiteka Imana ya Isirayeli yarungitse Yesaya kugira ngo amubwira, mumenyeshe ko atazakira, atazabaho, kazapfa. Nuko Hezekiya yari yakoze ku mutima w'Uwiteka. Icyo kintu Hezekiya yakoze gituma Imana ihagurukana umuhanuzi, ituma umuhanuzi ngo nugende umubwire. Icyo kintu Hezekiya yakoze cyatumye Imana imwibuka. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana iramwibuka mu magorwa. Imana iramubwira ati genda umubwire ko atazakira kugira ngo yitunganye. Ngo genda umubwire ko ingwara agwaye atazakira kugira ngo yitunganye. Haleluya. Mwene data, iki ni kibazo ciwawe. Mbese mu bikorwa ukora ni bihe bikorwa ukorera Imana? Ese wowe ukorera Imana ibikorwa bizakubita mutima w'Imana ku buryo Imana yazika kugira inama? Wowe ukora ibikorwa bikomeye kabisa bituma Uwiteka Imana ya Isirayeli avaho yicaye ngaze kukugwanirira? Mwene data, kino ni kibazo ciwawe, wewe wiyishure. Haleluya. Hezekiya aca ahindukiriza mu maso hiwe ku ruhome, maze atangura gusenga Yehova ati ndagusabye ewe Yehova, ndakwinginze wibuke ingene nagendeye imbere yawe mukuri, fise umutima ukwiye.
haleluya, kandi ko nakoze ibyari byiza mu maso yawe. Nuko Hezekiya atangura kurira cyane. Hezekiya amaze kubwirwa ko agira apfe, ko atazigira baho, mwene data yaciye ahindukiza amaso ku ruhome, maze arababara, ararira, maze arasemerera, aributsa Imana ibikorwa yakoze, bya bindi byakoze ku mutima w'Imana, bya bikorwa byakoze ku mutima w'Imana. Maze Hezekiya arira avuga ibikorwa yakoze, arira yibutsa Imana ibyo yakoze, arira yibutsa Imana ko yagendeye mu nzira z'Imana ikeneye, arira yibutsa ko Imana yagikoreye igikorwa gikomeye gituma Imana yibuka. Mwene data, nurebe ibyo uri kurakora ko byaba bikubita ku mutima w'Imana, ko byashitura Imana ngo izi gutabare. Hezekiya yararize cyane maze yereka Imana ibikorwa. None mwene data, ni ibihe bikorwa ufite wakwereka Imana mu minsi y'amagorwa yawe? Ni ibihe bikorwa ufite wowe warakoreye Imana byatuma Imana ihaguruka ngo ize kugwanirira? Mwene data, ni ibihe bikorwa ufite byashitura Imana? Hezekiya yari afite ibikorwa, niyo mpamvu yarize arabwira Imana ibyo yakoze byose. Haleluya. Mwene data, niwiyumvire ibyo ukorera Imana. Ese waba uyikorera ibintu bimeze neza cyangwa waba uyikorera ibintu bitameze neza? Icyo ni kibazo n'inyishu ukwiye kwibaza. Mwene data, Hezekiya imirimo yakoze, Hezekiya yakoze imirimo myiza ku Uwiteka, maze arayidondagura, arayivuga yibwira Uwiteka. Mu gusenga kwiwe yasenga abwira Uwiteka imirimo yakoze. Haleluya. Oh, haleluya. Yesu nadutabare. Yesaya atarasohoka ngo aje ku mbuga yo hagati na hagati, ijambo rya Yehova riza kuri we riti, subira inyuma ubwire Hezekiya indongozi y'abantu banje uti. Haleluya. Yesu nahabwa icyubahiro. Oh, Yesu habwa icyubahiro, uri umugabo w'abagabo. Yesu nuhabwa icyubahiro, we wumva amasengesho y'abantu bawe. Haleluya. Bya bintu Hezekiya yakoze, bya bintu byiza byamaze ku mutima w'Uwiteka, byatumye Imana ibwira Yesaya ngasubireyo. Oh, haleluya. Icyubahiro n'Uwiteka, icyubahiro n'Uwiteka Imana ya Isirayeli, byatumye Uwiteka haguruka. Haleluya. Atuma Yesaya ngo asubireyo. Oh, Yesu. Haleluya. Oh, subira inyuma ubwire Hezekiya indongozi y'abantu banjye uti, ibi nibyo Yehova Imana ya Dawidi sogokuruza wawe avuze. Haleluya. Numviza isengesho ryawe. Haleluya. Uwiteka azayumva amasengesho yacu. Uwiteka azayumva amasengesho dusenga. Uwiteka azayumva amarira turira. Ariko iyo twakoze ikintu kimase ku mutima w'Uwiteka, iyo twakoze ikintu kinezereza Uwiteka, Uwiteka arumva kurira kwacu. Uwiteka yumva gutaka kwacu. Ibikorwa mwene data, iyo yumvishije ukwira kwawe, aca agenda akareba mu gitabo, atereka ndebe ko kibyo avuze kari by'ukuri. Akagenda mu gitabo cy'ibikorwa akareba izina ryawe ko ririmo, maze agasanga ryanditsemo. Haleluya. Wakoze ikintu kimata ku mutima w'Uwiteka, kuburyo urize na gatoya aba yaje kugutabara. Izina ry'Uwiteka nihabwa icyubahiro. Haleluya. Oh, ngo numvise isengesho ryawe, nabonye amosozi yawe. Haleluya. Imana izibona amosozi iwacu turira. Iyo twakoze igikorwa kimase ku mutima w'Uwiteka, Imana irabona amosozi turira. Iyo twakoze igikorwa kinezeza Kristo, mbese gutabaza kwacu, Imana irakumviriza. Haleluya. Ngira ngo ukize. Oh, haleluya.
ku munsi ugira gatatu uzoduga ku nzu ya Yehova. Yesu nashimwe. Nzokongera atagukeka imyaka 15 ku misi yawe, kandi wewe n'iki gisagara nzobarokora mu kiganza c'umwami wa Ashuri, kandi nzogwanira iki gisagara ku bwanje no ku bwa Dawidi umusabyi wanje. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Hezekiya, Imana ntago ari ukumukiza gusa, bivanye n'ibintu Hezekiya yakoreye Imana byatumye Imana itamukiza gusa, ahubwo imwongera imyaka 15 yo kubaho. Hezekiya yongejwe imyaka 15 yo kubaho bivanye n'ibyakoreye Imana. Mwene data, Imana irashobora kukongeza nawe imyaka bivanye n'ibintu ukorera Imana. Imana irashobora kuguha imyaka myinshi bivanye n'ibyo ukorera Imana. Nidushishikare gukorera Imana, nidushake gukora ikintu Imana kinezera, niturondere rushake ibikorwa bikomeye byo kunezeza Imana, kugira ngo kuri wa musi w'amarira, kuri wa musi w'ibibazo, Uwiteka azatwishure, Uwiteka azaze kudutabara bidatinze. Iyo ukoze ku mutima w'Imana ukarira Imana, ako kanya ica yumva amarira yawe. Iyo ukoze ku mutima w'Imana, Imana ntagitinda kuza kugutabara. Iyo ukoze ku mutima w'Imana, mbese iyo ugwaye ukanaremba, Imana ntibura kuza kugukiza kandi ikakongeza imyaka yo kubaho. Mwene data, nugwanire gukora ikintu Imana ikunda, nugwanire gukora ikintu gikubita ku mutima w'Imana, kugira ngo Uwiteka azaza gutabare kuri wa munsi. Bene data, ijambo ry'Imana niri Imana riyanshikirije kugira ngo ndabahereze. Reka Imana ibahezagire, abari buryumvirize. Yesu Kristo n'Umwuka Wera abane namwe. Reka nsenge. Shime Uwiteka Nyiringabo, ndagushima kuri Uwiteka ryo zina ryawe. Ndakwinginze uhabwe icyubahiro imbere y'abantu n'imbere y'abantu bose. Uhabwe icyubahiro Kristo. Icyubahiro gihabwe mbese n'ibiti n'amababi n'ibikoko biguye icyubahiro, kuko uragikwiye. Haleluya. Uwiteka urihagije. Haleluya. Izina ryawe ni ryamamare mw'isi, izina ryawe ryamamare kuko uri Uwiteka. Mwami, ndagushize imbere. Haleluya. Abantu bari bukumvirize, ndakwinginze Kristo, umuntu wari wese ari bwumvirize buno butumwa, haleluya, umuhezagira Uwiteka. Ndaboheshe Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima ko uyu mwanya umpaye data, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena.